Tas un evangelio yu'un Juan ta capítulo 1. Tashahchibal ay tekopile jun ay sok te diose. Sokhanish Dios tekopile. Tashahchibal stalel suines basok te diose. Hatas ventas tukel te bitil chikna spisil te bitik aye. Shuht mayuk te mahaok pasbil tas ventae. Haya yak kushlehals tukel. Inte kushlehale ha te aisakil kinal tas toholik te ants viniketike. Te sakil kinale sakubenish bai te ihkinale sok te ihkinale maba huyuun stup el. Aihtul vinik te tikumbil tal yuun te diose Juan tesbile. Ha tal yalbeis koplal te luz sventa yuun hichmeya shchunik te ants viniketike. Te Juane mahauk te luz ha nashtikumbil tal ta yalels koplal te macha luz. Te macha luz tamero melele sok te yayak. Shohobil tas tohol ants viniketik, yakish tatalel tabalumilal stukel. Ayish tabalumilal te macha, las chignantes te balumilale. Haugmeto, te machatik ay yuune malas na beyixba. Tals hoin te machatik ay yuune, haugmeto, mabaichotamok yuun te machatik slumals basoke. Yan te machatik layik ikta stoholik. Yan te machatik layik ikta stoholike. Sok te lashchun yotanik tas ventas bil. Layak bay tulan ya telik te bitil. Ochik tayal snichanik te diose. Mata sventauk skanhel yotan. Chich baket te ayinike. Sok mata sventauk skanhel yotan vinik. Hatas ventas kanheliotan, Dios te ayinike. Te kopile la yichs baketal, sok nain ta koliltik, la kilbeitik te yutzilale, ha te yutzilal te yip, tuls nichan tehtatik, Diose. Nohel te yutzil yotane, sok te bila melele. Te Juan la yalbei, skoplal ta testigo, hich la yal. Ha into, ha te macha la kalbeis koplal, te patilyash tal, te kahal skoplal kuun stukele, melel stalel ayis tukel a te kalal mato shchiknahone, shi te Juane. Hipisiltik kichobetik te bilanogel ta yotane, yan ta esmahel te yutzil yotan ta toholtike. Melel tas venta Moises akbotik te mantalile. Yan te yutzil otanile sok te bila melele. Ha chiknah tas venta stukel te Jesucristo. Te diose tul mayuk macha. Yilos beisit. Haugmeto te yip tuls nichan te hunash. Ay sok te tatile. Layakish na beitiksba te diose. Aitalik sacerdote etik sok levita etik tas tohol te Juane tikumbilik tal yuun te volvane judío etik ta Jerusalén. Hichhul shohkoyik te haate machat shik te Juane la yal ta hamal malas moktayotan. Mahookon te Cristo one shi. Las hohkobeikshan machat ahiche. O haat balte Eliase shik. Layal te Juane, mahookon shi. Las chahok obeikshan. Haat balte halvane hate shik. Layal mahookon shi. Hichiun las hok obeikshan. Machatish ahiche. Albotika itik sventa yuon hichmeya. Shko kalbeitik te machatik las tikonotik tale. Bila ya walbotika tukel te haate shik. Las hak te Juane
Jo'on aytajb'en ta teyax abonon tajo'jchol takink'inalej. Jich b'it'il layal te Isaíasej te alwanej yu'un te Diosej. Lek'mej xachajpanb'eyik sb'ej te kajwaltikej texiej, xi tejuanej. Te fariseo etikej te fariseo etik te tikunb'ilik tal yu'un te wolb'anej judío etikej jich las jojk'ob'eyik. B'ixtuk ya'wak ich ja' teme maja'okat Cristoat o Elíasat sok teme maja'okat te alwanejatej xi'ik. Tejuanej jich layal. Tejo'onej yanaxka'k ich ja' ta sventanax te ja'ej. Ja'ok me'toj aytul te mach'aj ayta'wolilik te maj xa'nab'eyik sb'aj. Ja' te maj xa'nab'eyik sb'aj. Ja' intoj ja' te mach'aj patil yaxtal ku'unej jichon tastojol yakay te b'it'il mayuk tu'ul ta yalelej ni yakuk xju' yaj tilb'ey sk'ab' te xanab'ej o yaj tijp'umb'ej yak'ul step o te xanab'ej. Xi tejuanej. Spisil intoj tey k'ot tapasel a tab'ayk'inal b'e tabarasb'il te ay tastojol slok'ib' k'al te ay ta xejchelul muk' ja' Jordán teb'antij layak ich ja' tejuanej. Teyan k'al te Juan layil te yakta noptzajeltal te Jesús tey a tetab'antij ayej. Jich kaj yal yu'un. Ila'b'ilik intoj. Ja' met temero alalchij yu'un Dios. Teyaxch'ayb'ey smul spisil temach'atik ayik tab'alumilalej. Ja' intoj ja' telakalb'ey sk'oplalej. Patil yaxtal ku'un tul b'inik tekajal sk'oplal ku'unej. Temelel stalel ayix tukel a tek'alal matoj xchiknajon tejo'onej, texonej. Tejo'onej mal laj nab'ey sb'aj uk temach'aj a ja'ok me'toj talemon tayak'el ich ja' ta sventa nax te ja'ej. Sventa yu'un jich meyas nab'ey sb'aj telum Israelej xi tejuanej. Sok jich layalb'ey xan sk'oplal ta testigo. Lakil tech'ul espíritu te kojtal tach'ulchanej. Jich yilel teb'it'il stzumut jul aynuk tastojolej. Matoj na'ojb'ey sb'aj uk ja'ok me'toj temach'alas tikunontel tayak'el te ich ja'ej ja' nix layalb'ons tukel. Temach'aj ya'b'il yaxjul aynuk tastojol te espíritu yaxkojtalej ja'mej yayak ich ja' ta sventa tech'ul espirituej layuton. Jich lakil tejo'onej jo'on testigo'on yu'un te ja' xnich'an te Dios tukelej. Xi tejuanej. Tayan xan k'al te'inanix ay a tejuanej sjoynej tache'p nopojeletik. Sjoynej teche'p nopojeletik yu'nej. Layil yak tak'axel b'a'el te Jesusej jich layal tejuanej. Ila'b'ilik intoj ja' temero alalchij yu'un te Diosej. Xi. Tek'alal layayik stojol teche'p nopojeletik yu'un tejuanej jich la stz'aklenik b'a'el te Jesusej. Te Jesús lasujtesb'aj tayilel layil tz'akaltal taspat teche'b'ikej lask'opon. B'yale'ik xi las jak'ik. Rabí, jab'i maestro xik'o'em. B'an tinaynemat xi'ik layal te Jesusej. La'ikmej yamej ab'ilik xi jich ab'ajtik tayilel teb'an tinaynemej. Tey komik a teb'an ti'ayej yu'un chaneb'ix horas malela tek'alej. Tul taxcheb'al telaya'b'ey stojol sk'op tejuanej telas tz'aklinik te Jesús ja' te Andrés teyijtz'in te Simón Pedroej. Te Andrés ja' b'aj tayo'tan sle'el ta'ora tesb'ankilej. Ja' te Simónej jich layalb'ey. Laj tajtikix te Mesíasej xik'o'el. Te Mesías texiej Cristo xik'o'em.
Hich la yik bael te tabay te Jesuse. Jesús la yil te Simone hich la yalbe. Haat Simonat. Snich anat Jonas. Hauk meto Cefas abil yashkoat la yut. Te Cefas te shie Pedro shi koem. Tayan shank al las nop de Jesús te ya shbahtas kinal Galilea. Las tas basok de Felipe hich la yalbe. La tzaklinabon bael la yut. Te Felipe has lumal te Betsaida. Has lumal uk te Andrés sok te Pedroe. Te Felipe las tas basok te Natanaele hich la yalbe. Las tahtikish te machat y bobil hilels koplal yuun Moisés tas junal mandalil sok te bobil hilels koplal yuun te albanehetike. Ha te Jesús te snichan José te talem talum Nazarete. Shi. Te Natanaele hich la yal. Yuun bal ay bilal lek yashlok tal ta Nazaret. Shi. Hich la yal te Felipe. Yashbakil tika avil hiche la yut. Te Jesús la yil te Natanael te yakta talel tas tojole hich la yal. Ha mero Israel vinikinto te mayuk lo laibanehta yotane shisk oplal yuun. La yal te Natanaele. Bitila nabeh ba. Shi la yal te Jesuse. Bitila nabeh ba. Shi la yal te Jesuse. Kilohatish a te mato ba ayat. Te mato ba yik ohatala te Felipe. Ha la kilata ba yanil te igo te shi. Te Natanael la yal, maestro. Haat snichanat te Diose. Sok haat muk ahwalilat yuun te lum Israele shi. La yal te Jesuse. Ha bala chonon yuun te la kalbate la kilata yanil igo te shone. Kashtoshan muk yabil bael tapatila in bitilto shi. Jesús la yalbei. Shan. Hamal ya kalbat. Yame abil. Hamal te chulchane. Sok yame abil te chul abatetik yuun Dios te. Koel moel tas tohol te. Nichanile shi te Jesuse.